do chór, na teachtrich o fallich maror. Sé gasca a hínte éid sein an na mule, agus a caiineach am thula bliana a bhí coit sa prógram díadachar son an éime michge warach. Sa mis minnig go duine go feichgin, maar sagad sé cutramach gan skire agus ha brosna goine hí an páiste chósneach na galig an na mule cuideach. Bí mi hásta tíli huiche drastas rís san céisteach rá na bacháir gá rá hih galig an áte. Má go leir go bhfuil sean duine mar mi hín gabrínach hanil sin dó bhhasin, so féimi sin an óicrí ein a bhí ga cléachgad agus gabrín. Ag iad má ág silmí go mí car eolachara trán na bhád agus í ag mátan agus a bring sa galig rí duine bhí go tíine an tan na bhád inatach an na tuparhóra. Wel, nuair a háiseach mí sa bhunscáil charóg fuilm tar bhí na galig ann ag an nám sin. Ach, as dé na scála háiseach teacher Mrs. Jack Caushid san na scáil a charóg galig san bhí éiche. Smar sin chuteach seánat leis a galig. Smí sé seánat ní ggóil, sé seánat tandí a bhar ammas de fós mí, ruchag agus thucag mí an seo an tuparhóra agus sé sasannach a bhana maithir, hanig é seo as a néhí a cáma chocaí agus chuniche rí ma bháthir, sanna ars na murachan sé nícéirí go bhir ma bháthir, agus hanig iad san as sanna an ars na murachan. Dar bh mí ar chiad bliana agus an tara bliana as an árscáil, si ineach tícaisk galig a bhacam, smar sin ó gí bui mhór ar na skillan cánain acham, at sa bh mí fiochan í sréip go filantach. Bha seánat stíarach míorhíoch bhana chiad lá be galig an cuspad a Charlam. Ha mí am hittir an trahí na galig agus mar ró rút san bíacham sa bhunscáil mar a rain seánat cha bhí go iacham chachanning. So ha bui bóraí a bhí éiche ormsa agus an dríoch chacam an drast. Charú galig an san taí na bh mis bíc a dúns nach rú galig ag mahar, ach bha manti agus mankul a fuideach fásk. So bhí géatsan a másasta an taí fat na húneoch agus of course charú géatsan a brín ach galig mis go chéile. Bhín sa a clúin sin agus bhín son is a bhí acham tíad a grá, smar sin hóc mí a galig an lisam tíadach hachiré mar sin. Atas mí ha me se dul far a bhfuil mi gra ha mí a mula bí duine gra ó bí jochar Janet Tandy. Buní do bhula agus clúnitú sin na caint agus clúnitú sin as na bhís í gráin a thuh in dhélein. Nar bh mis bíc bha go leir a gúine le galig an tuparhóra agus i céalaí ann ha cúneacham gach mías tronheabhrug an sa scáil. Agus bhí mi hín agus mar charitte na doláin agus bhí gat lumháin a gúine. Bheit má chun an dú ha bhí duine dulta céalaí an hitte. Chamit an scáil an tuparhóra ag ús céhir blianana agus bheit mi anna nuair sin chabhór fat ma bhéthe chun ag ús céhir plantí chamit a scáil an ópain, nuair sin chamit a gáilthaí gnéitsin. Agus rin mi tréin agus sonna bhín am hitseir. So bheit mi rilí cochéingilte rí scáil fat ma bhéthe bhór. I met her on the main street with her mother. She was introduced to Janet to me because I'd met her mother before, and we were going to a dance that night, so I took her to the dance, and that's where it all started from. We just got married and had children, and we built this house. Bha mi sein as a chóisir, nid a bha mi stocha an i lisam tíich, no, yn blyndiog na dydyn mar sin. A chat a hos mi sin lem hyn gys yn diach mi dy sgol yn open, se dol ma chwmys y rist fi mi ra. Dda esyn caran fi ge cwrdenem sius a sion y hwylwyd fi ge gran nis sion a hawt i anna fe gyfod. Ac san mar sin a hos mi sin.
ha seanit na dú charit dam bhar. Agus mar sin chaim hócal cynne dí go scolácal ag dí go lá scolig híine dá lám dan tais ruan bhí me brinir árain sile agus bí mi háasta géisteach grís na chláiríonn a rainní go háit le Sound of Mull, cáil an a bhiche. Chúnis mí fér híos an bailile ag sé látha a bhót ina talhain. Harú mis sás an sa committee na dat bí ag an nám a chuiste ó ha farpis fógrúpsach go inis an sa bhót Jamieon Shane an seo ó bhatha hain. So hús mi well hanneal Júnstamid ciúlach in na dat bí ó ha fer úr an bú halda sin chuiste ag sé cluiche gitár. So cha sin nán agus rin sin suas dá óran agus hain sin. Dhéad ar an LP a dhéanamh must have bhhaine sin a dhí sin na fírin Lismore Recordings sa rain sin an LP an a 74 agus rain sin an darna fer an a 75. So ha bhór lichet bliana arás van a chláir sin at. When she won the gold medal, I was very proud of her. I just heard it over the radio, and the phone was kept going all the time with people congratulating her. Yeah, it was a great thing to achieve. Bavas go bhí sénig go bháid nuair a bhá mí go ach agus a caiineach go thula bliana a bhí coit sa prógram. Díad chu son an éime michge lorach bhí mí héna coit. Tro agus seánad sinní, caiana má. Agus a mí héanaar son sin aonú lá. Bha mód náisianta dulhís an ópan, bhliana agus bha mí brín ritúnach amach gilibs bha mé gráthe trúignach duine sa bí ach mí hín a mulle dulhí ag go bhód Jamieon cóisiir ó ha burin gása sinní anamh thuiste. Sus mis well bhí go mac go leorir. So sam mar sin a hóisiige. They realise that learning another language gives them more confidence, I think. And especially if they go and sing a Keely or anything like that. Canneal Gaelic ag an duineacham, so a bhí at the Clinton Gaelics and hey. Ach nan roan unna down ag an nám hín an churaun. Bhí sin muhasach má. Ach a mé tollite raach a bhfuil díisteachcha tíliag a bhfuile agus ha chláin achas in adultran in the Gaelic. An ferbig Angus BS in a séin fat na húneas, so ha mí fiachan rior ein Gaelic a heimlis. sé jólaige hanna seónit is immigrút. Hiúirt sé sagad ar a chanan Gaelic mar fríomhach is chanin. Ha thula duine jólaigir seónit mar jólaige scíre bhúla mar a siimplir dúlchaint ar i ggéil agus thuh éachtarí scíre bhúla siúta mar sin. San as dé go stat the hicasc chaimi Jane Tenham a bhír roin ar a gáil don chuman agus ag an nám sin nan ró sa chahar roin hí tú dult an ást chóharla mar a bheith ag an nám sin sé bórt a hachgranis agus an nuair sin hóisich mí miech gerem a bhóid sin an tíchtol bharm agus bha mí tjena bhrúdan mar tuthug bríhavan agus na háitechan far an bíg na farpisin agus farpisin na chur me chuine bháitechan agus bríhavan na chur me chuine arpisin agus sút mar sin. Bhai háast na éisianplas an uair sin a thuh teach cúteacin anna dríoch go má ást an na sil na Gaelic ach cúteach mis móriche ar múla agus tá sin folaseach dar a bhís cóir í seánid. Bhí mit brín cha bhúr gach darna lá agus rút nach chuir dóid agus sé tlachga bhain gopur cóirí. Ag mód lochapar bheitún blianana go léar as is méine chuid mí dúis ar son toscar in na blianana dá bhíle sa seach díag. Bha mí léhálaite fé mé a sé uair mór a hán. She does a lot for Gaelic, and if she starts something, she'll see it right through and finish it. She helps a lot of people as well. She's very good at what she does. Ha gléir gúine a ha taichgal thuh na Gaelic a chaníil go léirú ga brín gach látha. sé can an príse le hán agus ha sin dul ga cawl. Ha bhór nach lei seo itir an dráasta. Hanil nuret
lochlabers an y mwle yn ist. Agus gyd i gyrru teid yna lochlabers ha awn hast ik vil daif skelt ar irig don y gaelig mar y fa. Mae hawr son rwts yn mi ai, mae ha dyn sbi chyn son ffilmig, na neachgen, na dwy sbi off, fannig Janet bi seichge. So, yeah, Janet, the Gaelic wonder, yeah, mis mwynchyn, hwylyd mis mwynchyn. Na mae fiachsa ha Sionach soritje eid sga na hai gianig an y syl na Gaelic agus an syl hiwl agus na hai eid gianig os ag y persanta si na hisimblydd dy gael fwlach. Sian ianin, a synish Gaelig. Haf i ge chwpiarstoch, my ddehe, a synish Gaelig.